turasuje mwese mukurikirana ibiganiro bya Hope of Africa TV. Aha turi ni ku mupaka wa Bukavu ku Rusizi rwa mbere, ahazwi nk'ahantu hari hejuru, ndetse ku buryo ubo iyo uhagaze ku misozi ndeba ihitegeye ubureba ku biro bya immigration yo mu Rwanda. So aha ngaha rero twahaje kubera yuko uyu munsi habohowe, hari mu maboko ya M23 umutwe w'inyeshyamba witwa ko ari unyeshyamba ariko ukomeje gukora ibikorwa byo kurengera ikiremwa muntu hano muri Kongo. Tuhagera ubwo twahageraga, umuvugizi wa M23 AFCM 23 Laurence Kanyuka mu bya politiki yabanje kutubwira yuko abaturage bishimiye kuba bari muri uno mujyi wa Bukavu, ndetse ko bishimiye ibikorwa byo gukorwa na M23 aho yafunguriye umupaka. Yadutangarije yuko guturuka mu gitondo bamaze kwakira abantu barenga 530 bagaruka mu gihugu cyabo, ndetse bishimiye yuko ubu bari mu gihugu gifite umutekano. Abaturage twabashije kuganira nabo batugejejeho ibyishimo bafite kubera yuko kuva ba M23 muragufata uyu mujyi wa Bukavu nta rusaku rw'amasasu, ubusambo bwahagaze, ndetse n'ibindi bikorwa byose by'urugomo. Bigaragara yuko M23 muri aka kanya iri gucunga umutekano w'abaturage ndetse n'ibintu byabo neza. Ndagira ngo mbabwire yuko isi yose ikomeje, ibihugu bimwe na bimwe bikomeye bikomeje gushaka guharamika M23, bashaka kugaragaza yuko ari umutwe uri gukora ibinyuranyije n'amategeko, ndetse ko ahuri ibikorwa byo guhonyanga uburenganzira bwa muntu ari byo biri gukorwa. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko abaturage ibyo bari kwivugira bitandukanye n'ibyo amahanga ari kuvuga, kuko ugeze muri uyu no mujyi wa Bukavu abaturage bishimiye yuko M23 amaze kubohora, kandi abaturage bishimiye ibikorwa bya M23 kubera yuko iyo urebye hano ku mupaka ukareba uburyo abantu bari gutambuka, ukareba uburyo abaturage bishimiye kuba bari kuhura na M23 bakayiganiriza, bikwereka yuko bari banyotewe no kubona liberation, bari banyotewe no kubona iyi revolution yo kugira ngo babashe kuba mu gihugu cyabo bakishimiye. Ndagira ngo mbabwire yuko ubu muri aka kanya turi hano, ariko urugamba rwa M23 rudahagaze. Ubu bakomeje kwerekera mu bice bya Uvira ndetse na Kamanyura, aho turaza gukomeza kubagezaho amakuru y'ibikorwa biri gukorwa byose na M23, mu bikorwa iri gukora byo kuribera abakongomani bari kwicwa bazizwa ubwoko. Ndagira ngo mugume kuri Hope of Africa TV ubundi tubagezeho amakuru yose kandi neza ku gihe. Murakoze. Urabona yuko rwose ntabwo abantu bari bamara kwiyakira, ntabwo bari bumva yuko umutekano wagarutse neza, kuko urabona yuko ku muntu wari umenyereye Kongo, uyu mujyi wa Bukavu, ku muntu wari umenyereye Bukavu umenyereye aya masaha, umuvoma zabaga zihari, akajagari, urujya n'uruza rw'imodoka. Ubundi uyu muhanda wabaga ari umuhanda no kuwambuka ku crossinga byabaga ari ikibazo gikomeye cyane. Uyu mujyi wa Bukavu rero wenda hari nk'abajene bakunda ibintu by'imyidagaduro, habamo ikipe ikomeye y'umupira w'amaguru ikomeye cyane yitwa Bukavu Dawa, n'indi kipe yitwa Mungano. Iyi nakina imikino ya gishuti na Rayon Sport. Bukavu Dawa yageze iza gukina umukino wa gishuti na Rayon Sport bwa Masudi Juma, ubwo Masudi Juma yaranayitoje nawe. Ubwo urumva ko rero M23 nibura ifite imijyi ikomeye ibiri, haba wa Nord Kivu, Goma, yongeho n'uwa Sud Kivu, Bukavu. Imijyi yose igiye ifite ibibuga by'indege biri international. Urabona ko ariko ukongera ukabona yuko uko tugenda tuva mu gice kimwe ujya mu kindi, tugenda tubona ubwiyongere bw'abantu mu mihanda. Urabona nkaho duturutse hepfo duturuka kuri douane, imiryango myinshi irafunze, abantu ni bake, ariko urabona ko hano byibuze uri kubona ko haramwe abantu mu muhanda barimo baragenda cyane. Ariko nanone urabona yuko imiryango myinshi irafunze n'ubundi. Imodoka ziganjemo izitwara abagenzi mu buryo bwa taxi nizo ubona ko ziri muri uyu mujyi, ariko nanone ni umujyi uri kuzamurwamo inyubako z'imiturirwa, cyane cyane ama etage. Murabizi ko ikintu kijyanye n'ifeza abakongomani baba bafite amafaranga. Wabonye hano haruguru y'umugezi wa Rusizi zanguba ama etage ari ku manegeka rwose, miliyari z'idolari. Abagabo bazi kubaka, buriya nuza no gutembera hasi ukagera aho bita za polo, hasi ku mapolo, ku mabato, ushobora kuhagera ukumirwa cyane, kuko ni abantu bazi kubaka ku nkengero z'ibiyaga. Ni abantu batajya, urabona bino tugira twebwe mu Rwanda byo guhabwa izo cyo twita gutanga metero 50 uturutse ku migezi, ntago biba muri Kongo, ntago bihaba. Ubu barubaka, barubaka, mm. ariko bafite ukuntu bubaka kandi bakamenamo amafaranga nk'uko bivuze barayafite.
barayafite rwose bayashyiramo ugasanga inzu bayifatiye hasi kuko na ziriya nzu uri kuvuga zubatse hejuru ya Rusizi ari Rusizi rwa mbere nujya kureba mini Dostinema ibi yifashe ni inzu iri ishyigikiwe ubona ko bayishyizeho amafaranga ariko tukomeze tunagaruka kuri iki kintu uza rw'abantu wasangaga yuzuyemo imodoka nyinshi ariko nkuko mubibona murabona yuko duhagaze ahangaha ariko nta bantu bahari nta bantu bagaragara nta bantu bari kugenda ariko ikigaragara cyo nuko uko iminsi iragenda iza abantu baraza kugira ute baraza kubona yuko umutekano hari ari wose iki ni ikindi kirango cyangwa se monima iri hano rwagati n'ibindi imbere y'ino nyubako ngira ngo ahangaha nk'uko mubibona ibi ni ibiro bya guverineri cabinet de gouvernement de guverineri ibi ni ibiro bya guverineri ubu ngubu birafunze kuko ntabwo bari bashyiraho guverineri mushya nkuko muri kubibona ahangaha turi mu mujyi wa Bukavu aha ni kuri cya kimenyetso bita la place de l'independance ni ikimenyetso gisobanura ubwigenge ndetse ubwigenge bwa Kongo ahangaha turi rero ni kuri hahandi hagaragaye ifoto ya mbere yagaragaje ko intare za Sarambwe zageze hano muri Bukavu ahangaha turi kumwe n'abaturage barishimye ndetse barabihwe kwa junini mnafuraha. Tunafuraha kwanza kuona gisi kufika mwa hii wakati tunaweza kuwa kwanza hakuna tena bamwizi donc sijui gisi tunasema tunajisikia kwanza tuko kwanza mudalebo kwanza sasa kama mko na mwanajeshi wa M23 kama mko na FRDC hapa Bukavu mko na pe hatuna FRDC hakupatia la pe wakati FRDC ilikuwa hatukukuwa na amani hatukukuwa na amani wakati FRDC ilikuwa ilikimbia ikatuacha lakini jusqu'à ce moment tuko muamani kidogo na wasiwasi kingali jua tu ya kuwa na mwangaza mzuri très bien hapa Bukavu mko na probleme za mingi hapa bapeti bariko na mabunduki bakapiga masasu sasa jinsi mnasema nini kwa wanajeshi wa M23 watulindia kwanza usalama watuache na shia tutembee mwakati yenye iko libre mtu akwa anajisikia iko libre kwanza ile kwanza lakini mwakati FRDC ilikuwa uko na simu wanakunyanyasa nayo uko na kitu wanakunyanyasa nayo FRDC ni bamwizi ndio na yakikisha lakini wa M23 habako bamwizi watu walikuwa wanaogopa kwanza mwakati walikuwa wanasema gise watafika wakasema watamaliza Bukavu yote mzima lakini jusqu'à ce moment sikia raia mwenye alikufa nasikia na mwenye alikufa kama ni raia manake alienda mubyake vya mavole ni nani message unipatia M23 ni nini mnataka M23 ni mafanyiza M23 itupatie tu amani tu la paix sasa unataka kusema nini kwa M23 hapa mko na M23 inakimbiza FRDC lakini mko na M23 unataka kusema nini kwa M23 Kwa kifupi mimi ningelisema baba tunashukuru sana kwa kuona gizi tunaendelea ishi nabo bako batu bazuri sana haiko gizi tulikuwa tunabawazia ndio vile tunakuja jikutana bako beba ndugu yetu Goma walikuwa balisha tu prevenir ke bale ni batu baba lakini tunaona kama ni batu bazuri vraiment kama wanaweza bakia na baendelee na kutilia usalama parce que FARDC alifanya manyanga mingi sana anaiba vya mingi sana ni wakati bandugu yetu banakuya vraiment tunatembea gisi tunapenda tunafanya yetu tunapenda japo crise
asante sana mwese mukurikirana ibiganiro bya Hope of Africa TV. Aka kanya duhagaze aho bita kure essence ni mu mujyi wa Bukavu nkuko mubisanzwe. Iyo urebye hirya gatoya ni Kadutu, imisozi ni umujyi w'ubucuruzi. Ahangaha rero na ahantu hagaragara ubucuruzi ubwo ariko bwose, ubucuruzi buto buciriritse ndetse n'ubunini, kuko iyo witegereze urabona abaturage barimo barahaha. Ndagira ngo mbabwire yuko aho tugiye tuzenguruka nkuko twababwiye yuko Hope of Africa TV turabatembereza umujyi wa Bukavu. Turi mu mujyi hagati aho dufite umutekano wuzuye. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko abanyarwanda ubu ngubu nta kibazo bagira baramutse barangaha, ariko kandi ndetse n'abakongomani barimo hano barishimye, ndetse kugeza ubwo bari kuvuga ngo ntago dukwiye kwita M23 inyeshyamba ahubwo tuzite les armées du peuple. Baravuga yuko ari abarevolutionnaire. Aka kanya bishimiye kuba bari muri uno mujyi, abaturage bishimiye kuba bakiriye M23 mu no mujyi. Ariko rero reka ese niki wavuga kukuba uyu munsi M23 irimo hano muri uno mujyi wa Bukavu? Nta kibazo, tumeze neza kabisa, bahageze hano ni kuri Major Vangu na hagati y'umujyi wa Bukavu. Umutekano kabisa, nta kibazo. Ugereranyije imikorere cyangwa imitekerereze cyangwa ibikorwa bya FRDC n'ibikorwa bya M23 ubona ari bandi mwari mukeneye kugeza uyu munsi? Erega abasirikare ba FRDC bariyiba mabiti yote, mabutike za duka zose nibinyeshamba kabisa, nibisambo. Nukuvuga ngo muri aka kanya ubona yuko FRDC arizo nyeshyamba, M23 ariyo les armées du peuple. Ijana ku ijana. Urakoze cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko muri aka kanya duhagaze neza rwagati mu mujyi wa Bukavu, ariko kandi rero ahangaha ni umujyi urimo abantu benshi, urujya n'uruza. Ngira ngo murabona yuko ahangaha ho iyo umanutse gato hano ugeraho bita ku Mapendo, ndetse ibikorwa byo birakomeje, barimo baracuruza. Urabona yuko urebye buryo twazengurutse mu mujyi, urebye uko twazengurutse mu mujyi, ahandi hose nta bantu bari bahari, ariko ahangaha urebye ubungu, urebye bo muvoma zirahari, abantu bahari. Murakoze cyane gukurikirana Voice of bakunzi ba Hope Africa TV. Ahangaha turi ni kuri place Muzilwa, ni katikati muri Bukavu. Ngira ngo murabibona ko hano duhagaze ku bantu bazi Bukavu neza, ni ku isoko rya Nyawera. Ahangaha ngira ngo nkuko twagiye nagiye mbibabwira, twazengurutse mu bice byinshi bya Bukavu, aho twagiye tubona abaturage muvoma zitagenda neza, abantu badakora. Ariko muri aka kanya uhagaze ahangaha nakubwiye bita kuri place Muzilwa, ni hafi n'isoko opposite ya urabona isoko rya Nyawera. Urabona ko abaturage barimo muvoma zirakora neza, ibintu barabikora neza rwose, kandi bishimiye kuba M23 yaramaze kubohora uyu mujyi. Ngira ngo ubucuruzi nkuko mubibona abantu bari kugenda bagaruka mu bikorwa, kuko baravuga ngo bose bahurira ku kintu kimwe cyo kuvuga ngo turashimira M23 dukijije ingoyi y'ibisambo y'abasirikare ba FRDC bataduhaga agahenge, bataduhaga uburyo bwo kugira ngo dukore, kugira ngo dutere imbere, ahubwo ugasanga ibyo bakora byose nukutwambura. Rero urebye abaturage mu maso unabarebye, ibyishimo biri kugaruka, ibikorwa bari kongera gusubira mu bikorwa nkuko mubibona. Ubucuruzi burakomeje, ngira ngo nkuko mubireba hirya no hino. Hano ho Nyawera urabona ko muvoma yakomeje, ibikorwa biri gukomeza rwose, ubucuruzi birimo barabukora. Rero ibi ngibi barishimira cyane ibikorwa bikomeje gukorwa na M23 nkuko mubibona. Buri kanya murabona yuko security irimo ni yose, baratambuka buri kanya, baracunga umutekano w'abaturage, baracunga umutekano w'ibintu ndetse n'abantu. Ubu ngubu hano muri Bukavu nta bisambo bigihari, ndetse n'abari barimo ndagira ngo mbabwire yuko hari abaturage bamaze gusubizwa ibikorwa ibyo bari baribwe nkuko byatangajwe uyu munsi n'umuvugizi wa AFC M23 Laurence Kanyuka mu bya politike, kuko yatangaje yuko hari abantu bari baramaze kwibwa bimwe mu byo bibwe bakaba bisubijwe uyu munsi. Ngira ngo murabona yuko hano hari ituze, nta muntu ushobora kuza kukwegera ngo akwatake ngo nukubera kuri kuvuga ikinyarwanda byose, ndetse urabona yuko barabivuga, abantu barishimye mbese, kandi ndetse ubu nta muntu waba ahagaze hano ngo agire ikibazo. Mukomeze gukurikirana Hope of Africa TV, mukomeze gukurikirana uko tubatembereza mu mujyi wa Bukavu, ndetse mukomeze kureba uburyo, ngira ngo murabona nk'ahangaha rwose ibikorwa abantu bari kugenda nta kibazo. Turabashimiye mwese mukomeze kutuba hafi, kandi nimwibagire gukomeza gukora subscribe. Hano ni kuri Hope of Africa TV.